gusoza. Faustin nibagucuranga nawe iminota 11 ushira isaha iruhande rwawe kugira ngo nawe kuwa mbere twose tukubona. Faustin muraho ngo ufite ifaranga zongabanyirize regera ntere haleluya 3 zo gusenya zo niturangiza Faustin acuranga iminota nka 11 tumara dusubize mikrofone abarangiza igitaramo tureka abantu batahe. Amen. Mwabonye ko nigishe nkubagura kugira ngo dutahe vuba cyane. Tuzamura ibiganza rero dutere imitwaro tuyinyeganyeze. Amen. Amen. Tumwamubona muganga w'amenyo agiye kuyakura. Tadabanza gashaka ipenza karigira nguko. Tubanze tunyeganyeze bino bintu. Tubigire nguko. Unyeganyeze ikintu washize hano. Muzamura ibiganza tunyeganyeze. Hallelujah! Zamura ibiganza. Munyeganyeze ibiganza. Hallelujah! Zamura rimwe. Tuzamura rimwe kandi. Ya. Opa. Mera kunyeganyeze ico kibazo cyawe. Kinyeganyeze mu izina rya Yesu. Shinguka wa kibazo. Nyeganyega. Hallelujah! Tibura faste. Wamuzamuka. Kandi yarige kwari tugeze. Wamuzamuka. Aho! Tata. Hini na oza fara go. Ngwina papa.
Bwana sifiwe. Ako Faustin afite umuziki. Faustin arashize nakanazo bari mu kani wa umuziki wawe ejo uzawuzana iwacu mu kabiri hamwe n'izo faranga zawe bizaze byombi biri kumwe kugira ngo tuze guheza umuhagarikiza umwanya wabuze iminota 5 mu masaha baduhaye kurangiza kadushima Imana ko ibi bizishuwe turangiza umuhagarikiza ze asezerera abantu bareke nanone kudutamuna kuko amakari numvise iki gitaramo uretse veye iyo dushobora cyangwa igiterane Mana mu izina rya Yesu Kristo ibibazo abana bawe bazanye imbere yawe tubitunze urutoke bishira imbaraga birakura ubuzima bwawe zimuke abakeneye ifaranga abakeneye ibibasanga turabihamagaye navyo bize mu izina rya Yesu Gwino Trirasika kakosimakte Pipasi mangloye la varda Toye nizimbridi zanvana oya zakte Kengoza oye navara abafite ibibaremerereye bisohoke mu izina rya Yesu ibisikamiye ubuzima birekure rekura ugize neza nk'Imana yacu Mana we tayindi Imana ihwanye nawe tayindi Mana kawe Mana turagushimiye ku butabazi bwawe busumba bw'abantu asante Yesu ubutabazi bwawe buri hejuru gusumba bw'abantu urakoze umuntu wese wasenze uyu mugoroba mwiza igitondo kimwe uzamusetse bakuri bitwenga ngaha biteye Tore
Imana ihimbazwe. Haleluya. Yes. rero navuze ngo ndicara kugeza dutaje kuko twashyize satani ashaka kwigaragaza ariko turavuga ngo mana udufashe. Bwana asifiwe. Dushimiye Imana ko Imana yatugiriye neza. Tukabona amatara ni meza. Bwana asifiwe. Twage tuguma turatukana. Jewe nakenduha ngatereta. Ariko Patrick kubera gusa ngo tunezerwe. Taze haleluya. Buriya iyo ikintu kiza gukomera kiza kigira intambara. Ariko mugiye mutaragira intambara murimo wanyu. N'umukristo utagize intambara papa, uri umukristo warangiza mama waje. Nta ntambara ufite. Uzirebe neza. Uzi ko uvuga ati kubera iminsi ibizanje byose bigenda neza. Wisuzume. Igihe uzohura n'intambara. Ako ndakabapokesha. Kadutange haleluya kubera ko tunezere. Haleluya. Twagara tuzamure haleluya. Topa. Mubarazwe nta kindi kintu kuza kiharanga. Ni umunezero w'Imana. Ayo ni amakuru mbatangarije. Wo kwibaza je ntagondo warazwe ariko nzaza gutarama. Mbaje kugira ngo temaje kuvoma hano. Mbaje kuvoma ngataha nuzuye kino cyumweru kuburiya iyo ubonye kuwa mbere wiriwe nabi. Icyumweru cyose kiza abarazwe je nzaza kuvoma hano. Narangiza icyumweru cyose kikangendera neza. Ayo namakuru kubera ko neza rose narifite no kuvuga narifite kwa manitse ara tugataha. Ariko kubera kandi igihe mwaje hariye kuriya buriye iyo mwegire abantu haba izindi mbaraga. Kandi numva ko neza muzamura. Tanga rero ni mara. Harakatu wagize ni kuguma. Katanga rero ni mara Sente David. Tuzamure haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Turanezerewe kandi yabicaye n'abahagaze. Tugiye gusubiramo iminota 3 umwanya wadusize. Kandi zatewe nuko twari twabuze amatara. Ariko iminota 3. Kibica umwanya iyo wawukoresheje uzushira. Utawukoresha ugashira. Wawukoresha neza ugashira. Wawukoresha nabi ugashira. Icyo kibica umwanya. Kandi aba baha bavuga n'ababatamba n'ubwiriza n'uhagarikiye sibo bamara umwanya habe nawe wicaye uko kura umara siko uko kumaragira ngo kumpamvuga hari umwanya mbantekera mu mvugo ndahana oya iwanje nasize umwanya tugiye kunezerwa mu minota 3 siko president niturangiza turabizi rwose ko amasaha yagiye tutumva ijambo macha tiburamu ubishobora tumanuke ukore ku muntu umwe cyangwa babiri ubatureho umugisha abicaye namwe mugume mu hudumi zamuka data zamuka kadere
muzima urakwiriye uzuye imbaraga Hallelujah. uzuye ubuntu tugiye kumva ijambo ryawe mwana ni wowe wabiteguye ni wowe wabigenye bino bihe wagenye uvuga ugena bumva hari abababaye mwami bakeneye gutabagwa n'ijambo ryawe hari abagowe mu izina ryawe Yesu Kristo baravuze ngo abasha n'abaremerewe nimuze munsange n'abaruhura abagwayi bari muri iki kibanza abihebye bari muri iki kibanza ijambo ryawe ni itabaza kandi ijambo ryawe ni imbaraga ubutumwa bwiza ntibukoze isoni ni imbaraga y'Imana twizeye ijambo ryawe twizeye imbaraga zaryo twizeye ko rikiza twizeye ko rihindura twizeye ko ritabara twizeye Kristo kuko ibasha kurema ubuzima busha turagushimiye kuko ubana n'abavuga abicaye twese ukadusobanurira ubwiza bwawe bukaganza imbaraga zawe zikiyerekana byose bikagenda nk'uko ubishaka byose biyobogwe na mwuka wera kandi byose biguhesha icyubahiro urakoze kutwemeye kandi kutwemereye ni mu izina ry'uwazo umwana w'Imana Yesu umwami wacu amen Amen. murakoze Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuzamura ibiganza niba tunezera Imana. Hallelujah. Imana baheze umugisha. Mutima wacu uranezerewe cyane. Cyane. Bibiri zivuga ngo kwishimira Uwiteka nizo mbaraga z'abamwizera. Nizo mbaraga zacu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bacha ugeze muri saa 2 neza. Nurangiza hari akantu wacuranga. Kanga nkongorero ukavuge neza ugacurange neza. Hanyuma tuzinira Imana buke ageze hariya sinica umwanya sinica gahunda pastor atubwise curange buke ni maradudu tuve hasi bikindi tumwe twumva ijambo ry'Imana. Imana baheze umugisha Imana bagirire neza mwicare hasi Imana baheze umugisha mwese abamaze gutamba tugiye kumva ijambo ry'Imana sasa kandi najye mutuze iyi nyota mwageze muhamuzirira Imana ariyo mugera duhatwe ijambo ry'Imana.